Munyemerere mbagezeho aya makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko umutwe wa M23 waba urimo urahunga uva mu birindiro wari warafashe. Umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC uvuga ko ibikorwa urimo kugaragara ku mirongo inyuranye yo ku rugamba ari ibisanzwe byo guhinduranya imitwe y'ingabo nyuma y'iminsi amakuru yumvikanishije ko urimo kuva muri bimwe mu birindiro byabo. Aya makuru aravugwa n'abaturage bari hafi ahari kubera imirwano avuga ko abarwanyi ba M23 batonze imirongo miremire bava ku rugamba bahunga bagenda. Ubutumwa umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ku rubuga rwa X mu ijoro ryo kuri uyu wa kane bugira buti ibikorwa birimo kugaragara muri iki gihe ku mirongo inyuranye yo ku rugamba bijyanye gusa n'ihindaguranya risanzwe kandi ry'amayeri y'urugamba ry'imitwe y'ingabo za M23. Kanyuka yongeyeho ko M23 igishishikajwe buri gihe no kubahiriza neza ingamba z'ingenzi zo kurinda amahoro ndetse no gukurikiza amabwiriza ya Duha, kandi ko yiyemeje kurinda abaturage b'abasivile ndetse yiteguye kurandura inkeke iyo ari yo yose kuva aho ituruka. Ntacyo leta ya DRC yatangaje kuri ibi bishya byatangajwe na M23. Umuvugizi w'ingabo za DRC yabwiye ikinyamakuru BBC News mu butumwa bwanditse bwo kuri telefoni ko ntacyo bari bagira cyo kubivugaho. M23 itangaje ibi nyuma y'uko muri iki cyumweru amakuru amwe yo mu bitangazamakuru byo muri DRC yumvikanishije ko uyu mutwe wari urimo gusubira inyuma uva mu birindiro bimwe byawo byo mu ntara ya Kivu ya ruguru cyangwa kwimura ahandi abarwanyi bawo. Kuwa gatatu Radio Okapi ikorera muri DRC iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye ONU yasubiyemo amagambo y'abaturage bavuga ko babonye abarwanyi ba M23 mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira ku wa kabiri. Hagaragaye kwimuka kw'abarwanyi ba M23 bava mu bice bimwe byo muri teritwari ya Rubero mu birindiro bimwe bari bamazemo umwaka urenga. Wa kane mu nama yayoboye y'akanama k'umutekano ONU, Masad Boulos, intumwa nkuru kuri Afurika ya Perezida wa Amerika Donald Trump, yongeye gushimangira ubusabe bwa Amerika bw'uko u Rwanda rugukura ingabo zarwo aka kanya ubutaka bwa Democratic Republic of Congo no kubahiriza ubusugire bwa DRC. Boulos yanashimangiye ko bikenewe ko leta ya DRC irandura umutwe wa FDLR mu bice igenzura. Avuga ko izo ntambwe ari ingenzi cyane mu gukemura impungenge z'umutekano zenyegeje gutizerana n'umutekano muke mu karere. Raporo z'inzobere za Loni muri DRC n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa DRC mu kuwuha imyitozo abasirikare, ibikoresho n'amategeko. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha M23 ikavuga ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu gihe ishinja leta ya DRC gukorana gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda ukorera ku butaka bwa DRC, ibyo DRC nayo ihakana. Umutwe wa M23 ugenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu ya ruguru no mu ntara ya Kivu y'epfo birimo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Boulos yanibukije amasezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono Ukuboza ku itariki 12 k'umwaka ushize hagati ya Perezida wa DRC Felix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yahagarariwe na Perezida Donald Trump. Avuga ko ari intambwe y'ingenzi cyane yatewe igaragaza kwiyemeza kurenga ubushyamirane kw'impande zombi. Mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa X, Boulos yavuze ko yashimangiye uko bimeze ku bantu babarirwa muri za miliyoni bamaze igihe kirekire cyane barimwe amahoro, umutekano n'amahirwe y'ubukungu.
Intambara mu burasirazuba bwa DRC yongeye kwaduka kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagaragara ikongera ikubura. Dukomereje ku makuru y'urugamba ari kuvuga muri Walikale aho imirwano ikomeye cyane iri guhuza abarwanyi ba AFC M23 n'ingabo za leta FARDC. Amakuru avuga kuri uyu wa gatandatu ushize tariki ya 27 Gicurasi habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'ingabo za FARDC zishigikiwe na Wazalendo mu gace ka Misambo gaherereye ku mupaka wa Groupement ya Kisimba na Ikoba muri teritwari ya Walikale mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace agera kuri Actualité, ibitangaza ngo inyeshyamba za M23 zagabye igitero gishya ku birindiro by'ingabo za leta mu rwego rwo kwagura aho zigenzura muri kariya gace ka Walikale. Kuva mu gitondo cya kare mu karere k'imirwano humvikanye urusaku rukomeye rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje bitera ubwoba mu baturage. Kubera impungenge z'umutekano wabo biravuga ko abaturage benshi bataye ingo zabo bahungira mu bihuru. Iyi mirwano ije ikurikira iyabaye ku wa kabiri tariki ya 26 Gicurasi aho abarwanyi ba AFC M23 bigaruriye ibice byinshi birimo Ihula, Katobo na Mukohwa muri Groupement ya Kisimba. Ndabashimiye cyane mwe mwankurikire mu makuru agezweho ya mu gitondo. Niba uri mushya hangaha akaba ari bwo bwa mbere utwumvishe, kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu yandi makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi.